Babari mnonga iwoternitwe abwa program ya sisimu kanciri cyo butunji charity omuhereza kandi twine abajenyi bitu abone kuza kurara na kwanjurura kandi nabo bakongera kweyanjurura abantu bamwe abaganyirwe omunkora eyekitongore kiturkwete cha Life Ministry hazara hakashonjere cya hagati yaho aha pati y'aba Life Ministry ubo akuba gobiremu akuba kwenda kuhera bujuruzi kana niyo bakakakumanyisa kugira ngo wowe no ko kubasa kata hamwe niwo kaganyirwamo niwo kabasa kurara wabomwe ahariya konkonchirize baze nakugambiraho aba Wisdom Creations aba nibakwanjurira amajuta gabo marunzi munonga agwarukweta Franklin's Franklin's Herbal Jelly kandi amajuta agamba jango genderwa cago no kwiyaheje nako yo kugira ko kuba oyine amajuta go kwesiga umbirgura kakoma so okoma ko mbiri hono ba wacira okweyagayagura jete skin rash then tunembe buru jete pimples ebiguna amazomba na nebindi Franklin's Herbal Jelly eji neshango maduka menja mwihanga na za supermarkets kandi amazi magarungu na mnonga kwenda kuba specific kwangu hiza nobasa okuza aha Queen Cosmetics aha Portville Building aha no rembo rwambara kandi rembo ndorumwe nobasa kuza aha Vision Cosmetics ejina Abu Dhabi Building na hono gashanga kandi nobasa kuzana no Fresco Supermarket nabo mbabagine kurunje mnonga bitumba kujangu na wazo muri banda yanguha ozo wa Mugabe Cosmetics amajuta gabagine kandi twazo muri ntungamo Manyire and Sons aho no bawaga tundire buri ndara base twazana no muri sinzira hari yabiri Kariya supermarket nabo nibabagine bitkani mbajangu wanda kumanye brukogaho nobasa kutera hanamba yabe inaza kushomera rundahora jhandice obundo kachira ezendwara zembiri ahabo majutaga esimu yabo no tumushanje mwenda 12 50 10 kandi ngahero bujuruzi abo kwanyonga kolise namajutaga mahango mnonga family echupa chumwe no basa kumara no kwezi utiryaho yeberwe nakuyogura ganda majuta kandi nombere gutebekine bone nyiceriza nyacira abajenyi bitu mukasheshaka kandi bongere no kweyanjurura nabwanyuma tubase kureba entande y'ibatukomera nge ni muncerize mbanjurure CPA Obed ampwerirwe hamwe no mucara we Rose rwankore ampwerirwe kandi abija kutuhera ubujuruzi akwate Life Ministry ekibatungiremu ekibaganyirwemu nabwanyuma nanye niwe obonite tukagira ekitwakwata mwene muncerize buri omwe abanza yiyongere okweyanjira twakwakira umwami Obed omutebekaniza programu ubari kutwakira kandi abaturikirize ntubakira ntubashemererwa izina no Obed mpwerirwe CPA kandi ndiyahahabwa Life Ministry kandi okunda kubatangaza munonga abikwatirine na neke into kitweta weekend to remember uko inaka kwate no kuombeka amakageitu kandi ukurikirizo yerere hihi ahabo kuba ikanojetenga nayo ne kwetenga kandi community yitu nayo ne jetenga so weekend to remember nkamwa bushonshoreke bwa Life Ministry. Yes. Okay. Umchara Rose yongera kutwetangaza aho tugambe n'ibyo urukora in case oyihire heki tukazira nahande hitwakushanga Yebare mnonga izina ni Kribakanya Rose Rwankore mpwerirwe ninkora nitendekero elia Bishop Stewart University nka Senior Public Relations Officer kwikanisa University na nabantu kandi mshirwe omushijogu CPA Obed mpwerirwe imyaka yabenga hi imyaka yaba 20 mbushwere bashama muziremwe ibiconco by'abana tuzemwe ibiconco by'abana amatwira abana bashatu wow abutuzigire biologically n'abandi bingi abutugorora umwoyo kandi tujyaha aba Family Life Uganda. Yes. Konka ichiria Life Ministry bero akaceka Life Ministry ine bintu byinji konka umuriye byine ine mabi ebyo kureba abeje bari mu za university mu za secondary ine mebya ebyabebembezi ine mu byinji konka atito cyango turi ha Family Life akaceka ka Family Life
nuko mwija kwera ujurize umwami Obed nahora wagambe kigambo weekend to remember in a relation to life ministry kandi ko kumwatushobora je nkoko umucara Rose yatushobora je muri ryaha gwakashonshere cyangwa kugira ngo part ya family kwene kabe nyenda ngo tutangaze akashonshere cyako mu life ministry nuko kahi nabwanyuma turebera ukorata ubare munonga ningira reka mbanze nyarurikireje nkihe yuje kikwatira na life ministry okwe gukora rero mbone kujukwatana sana neke cyuwambuza life ministry n'ekitongore ecorekerire okurebuka ngo engire kire yamazime ya Kristo yahika abantu bona umunsi kandi ine okwe kutwaza ningashi programs zize kukoreramo nazo okubutura munonga obwebembezi okurebuka ngo abantu barugayoje baba bayibembezi abashikiri kandi ekwatana maka ako byonane birugum maka kandi ekwatana kintu icyaba bashobirwe woyine naku woyine ubusasi hati niwe kwataho ejo nacyo n'ekitongore kandi za no mu mashomero erebuka ngo eminyeto yeitu yabona egenjere kire y'amazima yo kubasa kubombeka kugira ngo bataguma omukabi akubasa kuvugana omumagara gabo mu nsomo mbwenu abikwaterine na no kutuijaha turiyo mu department hati program ya family life kandi family life age n'ekitongore ecorekerire kurebuka ngo eka nkukweri entama ya community okweri entama abo kuba ebe bikorobero byone bikwija ebitukureba nebane birugomuka na nebirunge bitukureba nabyo nebane birugomuka when family life ombukwatirine no kucondoza yagereti twantwenda kukizenseje twantwenda ku futambire enseje tushemerire kurebuka ngweka yagira amani mbwenu kimwe aha kibara kibihireyo kugira ngo bakikozese bakikozese kurebuka ngo cyakwataka bagira ngo bishaba abantu kabashemerire kubana be nabashikana nabagamba hamwe nabagira okuba kwatanasa abo kuba mushinja no mukazi kuba kwatanasa hata bareba umwana bamurage bareba ababashikine ni extended family bakoragana naboje hata kishohora yaza aheru umbantu ata nabo abagambira ibishemerire kuba nebikorwa abakwambya kuriremo nebyakuriremo mbwena hati yagira ngo mushaba abantu ubwire kano babaso butabona enjiri na nentama tugiye musie tuta yasharamu ya leta kindi kibakweta weekend to remember mbwena weekend to remember no kugira umwanya mukarga ahabe mutwiremo mukargo mukayanyu mukarga hamirimo yitwire ne bakora bize hata mukaza umwanya gumwe nka families ezorekerire okumanya ngo family nentama kandi mukegesibwa bingi ahari ebyo ebikurugayo nekikwatirinana okukoraganaje ko mushija no mukazi okwatagana ombikwatine bya sente okwatagana ombikwatirine na nebyo kumanyana kumwine obuhangwa butakushana iwo mushija no mukazi kandi kumushemerire kubano mbikozesa ahabwo burungi bweka yanyu ahabwo kuba abaturikirize okugira omutano na n'omuntu tukizibu ekyo haza ruhanga we nayakikuzise yakiteireho kugira ngo iwe obuke bwawe bwoyine ogu na n'obuhango bwayine hata mu bukozese ahabwo kutungura obukama bwa rahanga iyo mwazane party yo kukozerwa exactly haze ebyo nibyo tukuba ntugambaho omu weekend to remember nkoko wakigamba ngo itwe already twagire omu weekend to remember eyahwire yo mwako gwahwire you were part last time yes okay mbwena hati nitubasa kugamba ngwebe bituriyo ntugamba life ministry nebereta mu bigambaho kandi ni uyita minzani
ureba ibishe bintu kantwire n'inturu umunsi omu konka kantwire hariho ibintu akoraje ombikwatirine nokukoraganaje n'omukazi wanje nokukwatagana nokucengana mureba ngo hari umugapu ushango tumutari ha mustari kurye nyuma ngenda amayirije no gukurura atoreba noshongora ekintu cyona nokitereza hazeka eganyirwa iwe n'umukazi wawe mwitegerezana ubwo mutano mumanya ngo utikizibu kureka nobasa kukikozesa kwenda kuombekana so nahurira mu nshonga yo kugira ngo numufuruka mba muriro wanyu mugira himwayeshereka yes okay omchara Rosie onchirize hati kubuze kuko nahurira omwami Obed nagamba kugira ngo mwabireho party ya weekend to remember nanyenda ngo utushoborere imwe nka kapo na mnonga ha party yawe kumwashyireyo iwe okaganyerwa muki ubundi twaraka kwihayo mu nte cyari kwenda kurakakura hati kutwashyireyo hariho gushomesebwa kwangu shira stay mukazankaye last time tukaza tore bintu ku bintu ziri mwako gwa so of the Nile hotel Jinja wow last time tukaza Jinja you spend like how many days tukamara ibiro bishatu hakiri imwe kandi mbere bishate byo yes muganira bakeza babahirizo ubwiro bwanyu iwe nkomushija n'umukazi kureba ecyumbire n'umukora je niki ecyumbire n'umukora kitakugenda je niki icyo kubasa koraje kugira ngo hati cyargayo je niki so ubwiro obwahwire nkareba ngo namazima tuyine mirimo namazima tuyine bindi binge bitwirukamu konka kimwe habinaganyirwa binarebire nkareba ngo eka nicyo kintu cyo kubanza niyontama nesente zindi yo ninyuruka n'indonda nemirome yindi yo ninyuruka bwashesha bwira business zindi gukora nkashanga ngo eka niyontama naha bwecu nindeko kureba ngo yabaje nareba ngo kutwagireyo cyagaruka kutwera omukombekana no kuba hamwe munonga ekitunga ekinkubasa kweta bonding okushanga ngo cyayongera kutwiriza hihi hamwe kandi ekinde kinarebireho okuganira kwitu no kurizana kwitu nako nkashanga ngo ni kikuru munonga nomanye emirunde mingi abo kugira ngo numbana mutura hamwe none ushanga tumukwetengana n'ubo bwiro bwo kugira ngo muchitame mugire nk'enshonga ezimwagani ya bukimu cyona mu kigambo mukwiruka konkana cyo nkashanga kiri ekintu kikuru munonga kakincho cyo nayigire ekinde kinarebire nkareba ngo ninyetenga kushohora okugamba n'amakagandi okuwerana n'amakagandi kutara kugira ngo ndeba hakayanji yonka abo kuba kunkuburengera handi nagira neke ndije inagamba nayo eka za zo ejo nayo ya obundi hineki yabanera bamu ningo bundu twagire kitwabaganaho nshanga ngo eco ntitwera kukura hamwe kandi ekinde kinarebire kiri enshonga yo kushanga ngo ni twerabana hamwe omushija n'omukazi abako emirunde mingi no shango obundo omukazi wagire byakutwara wababizi ningo omushija yagire byamutwara byababizi kwa kutwahirize twashanga ngo no murumo gwitu okorra abana nkakapo so bikabiri ebintu bingi ebitwayegireyo kandi obwenyo nkana kizenya 19 ombushwero bwirobu nkani ntegateka ngo ibintu nibyetegereza konka ko nagireyo hari ibintu bingi binayegireyo busuma wow turi kugenderera kuza omukahumuro edakika nkemwe yonka nanishaba omwami Obed mpwerirwe mushoborere ahabwenchi yesirwe weekend to remember. Do you go there in weekend or aho naho nanyenda ngo mpetegereze ahabwenchi bajesere weekend to remember bajetire weekend to remember no kugira ngo abantu nubana bakora umbwire bwe sande yona mbwenu umbwire bwinji nikira kubaho omu weekend ahabwe inshonga yo kugira ngo nibenda bakwata ugo muntu abo kwe kwasa ngo kamwakitaho omubiro byo gukora mbwena hatitwe kandi batwenda mu office mbweno nico bajetire weekend to remember na mbweno yo mwako
hati neza kuba tuza hotel hahihi omuru Bushenyi yes mbwenu twena kurugebero 11 kuza 12. okay hata turije kutandikira wakutwitiriza twazomba tuma bw'abashobozi kuturaga chance kwa tutandikiraho ahera kuza kuberi na nobwiro bwerabeho haza nabo mwami Obed nawe ninye ndashoborere wijo kuyatungira umugisha yazayo wenkawe akagoba muki kandi bonka kapo bakagoba muki katuhumure nitugaruka mutargaho bari minonga ternitwe programu yeteresesimu kankire cyo butonje charity umuhereza kandi ncine abajurizi ahabwa life ministry ahabwe kibayesere weekend to remember erukwata ahamaka gaitu okubatwara samuhwe yankakapo bakabarira munkengamba yerigenda bakargayo barokokire bakahika bakagaruka ha mustari nko kunkuburana bagamba nera then okabasa kushanga makaga basa kutambura kuronji ncine CPA Obed Mpwerirwe ncine umucara we Rose Rwankore Mpwerirwe kandi hine itwa twahikuweza kutwegitaho ngeno ija kwitereza defita wo kwatukagaruka nyuma bweno nkirize nze umwami Obed Mpwerirwe na twahikashayo kugira ngo this time ejo weekend to remember abwa couples kurabira on life ministry nibija kwa bari inkahi nibija kwa bari yo ryari then turebera nebinde bije kwa nibukurata ho mpora bari munonga na nagambaho ecyo kugira ngo iyo mwako life ministry ekashara mungwebe regional mbweni eyakunuya omu western region ntuza kugigera ebiro 11 kuzi 13 ntuza kutandurwa wa gatano mpaka sande omwanya ntuza kuba turi aharutuza hotel eriyo mu Bushenyi omutawuni kandi ekikwetenga ahabwa kapo ne no kushashura shiringe mitwaro nkaga za Uganda zonka rero kenjoyinga ebyebiro bishatu miru zona zishashurirwe na no kureberwa kushashurirwe rero okizayo ukareba ikaya okwera ahindukeho abwecho ecyo presenter yanagamba ecyo kugira ngo imwe nkabantu murebereki mbweno itwe nkabantu iwe oryoko otakehandikise kwija omu weekend to remember yo mwakogu ntukwera ubujurize ngo ko kushika omu weekend to remember hine okuba kurabya omu kwechebera okarebiwe nkomuntu okwoyemerire okuwa kuzurwe okuwa hangirwe emitwarize yawe neretwaki omwana oshanga tuine emitwarize eyarigere kutwakuzire okuwa kuzibwe sho oshanga nuko kwenda ngo okora amaka konke iwe tori sho exactly okumama wawe yabe nakutwariza oyena ngo obe nuko watwaza no mukazi wawe konke iwe tori oriya kore yabe natera ni wenda aha mbwena hati weekend to remember ekiye kukora ne bashomesibwe bari yaba facilitators n'abakugu abo bashomesa butukubugana no bine obuntu bwabo bakuretera muketa haminzani mukezora ecece urimu ecece ryo munda obo butafaro bwakozurwemu iwe wenyine nubuha utaza kweso bw'abandi iwe okozurwe ombutafaro bwo mbweni iwe takehandikise iwe takamanyire ngo family yawe noreba hati bagira ngo akana katagenda katuma amatekaje mbona hati noshanga uri kugira uti acibya family no bakungambira ki family najimaramu emyaka ejiyona mbona hati ninyitaga kugambirwa family ninkwe shengereza iwo ryoko oyine kireka teko nkecho ija oyahandikise na Bible netugambira ngo torozaho okareba mbweni ninkugira ngo iwe oyije oyahandikise orozeho
hazaba abantu bakurabye umukwezora hati mbwene wagambira kwehandikisa tugambire how we can access Aha. tukabasa kutunga tutokwehandikisa oku then arabe nakikunda akabasa kuri aha hato kwehandikisa twine akakiiko kukutebekanisa haza nikebemberwa nyowe kigamba oriyo nagamba turyagomborera aha Obed mpwerirwe Yes. kandi esimu yanje nayo nimbasa kugibahereza exactly esimu yanje ni 0772 628900 kandi hariho n'omukyara obu tukukoragana vice w'akakiiko ako mobilizer ari nibamweta Maureen Asimwe omukyara wa Dr. Simwe kandi ari ya 0772 mukagi 10 bishatu kinana na mushanju ninga 0 mushanju mushanju 2 mukaga emwe 0 ashatu na munana mushanju mbwenu okwehandikisa nukugenda kuti nobanza omanya aho fomu na waza life ministry website ariho fomu nobasa kugiyuza konka waterese mwezi nabwe notubona ntukugurabya omukoko basa okwehandikisa omuryeki so emitwaro nkaga neyo mushija n'omukazi twena yes kapo nantini banyintine mukyara then I don't qualify atu wabo tine musheja ningo mukyara noza kuburabura hati mwine Aha, konka mukuba- nabasa kuba nakorera hare konka ndikwenda kumanya bikufayo atawe nabwe noja kuburabura munonga yes ahabukuba nkoko nagambira ngo facilitators bariya n'abakugu nabane benda iwo yezore na nogwa yezore rero umuterane hamwe Murahamwe. mbona hatu Yego. wota mwine jibanyimanyisa no kwezora Yes. wabure kwezora atkora mutwarire atandike kugira ati kandi iwe bihire turabeka hino wowe ndarwaje munako nakutyaza okay omukyara Rose ndugaruko wawe nkambe niyetenga kumanya life ministry ahimwagerire mukashanga bashangire challenges iki omukubashomesa kwani bashangire challenges iki omumaka gaitu eziri kukirayo kurebeka obunda n'omuntu aryo kwe kwakutushondaho akaja bire kikumanyisa nanye mbasa kuba ninkore byafaya kimwe hari byo empuriza n'omumaka communication mbwenu noshanga erukubi omuntu nagira ekintu kye kimushitamira akishitamira ahamuhera abarukanakyo ondiijo shanga obu yaza kugamba naza kugamba kubi konka mbwenu takagiraga ebigambo ebirungi ondiijo shanga nguwe kwarahiine eki yareeba naakunama ahunama be byafandumu mbwenu empurizana tukashanga ni kimwe aha bintu byabebera ruhango munonga ekindi ekiriho ekibi ky'obushambani nakyo tukashanga kiriyo nikishenya amaka mingi munonga kandi ekindi ekitwarebiremu enshonga y'okwemwa kurra abaana hamwe obundi oshanga ngu twine amaka mingi ag'okushanga ngu abazaire tibarimu abaana tufuzi ngu abazaire bakafa abazaire tibarimu kongo mu rujungu nitukyeta absentee parents mbwenu turubize nitwirukanga n'emirimo mingi y'enseegi haza mbwenu obwire obutwine abaana bitu nibuke kandi nanobwire oshike ngo obwire bukye obutwine obwingi abaana nibo bari aha mashomero so tukashanga nayo eri enshonga mpango munonga then ekindi okuhanda ekitiinisa omu bushwere n'abantu b'okukora nabo nakyo tukashanga ngu nayo ni challenge mpango then ekindi okumanya omwoga gwange nk'omukazi okumanya omwoga gwe nk'omushaija nayo tukashanga ngu n'amazima nituza kuza omu bushwere tushanga twabugiremu konka emyoga egi turikugimanya then ekindi twashanga ngu obundi abishiki abamwe kuba kuza kushwerwa batungaho obundi bishenkazi ohura mothers union n'abandi bagamba nabo konka abashaija atagira bagambirira mbwenu tukiteekateeka ngo omushaija namanya hati murugaho muhika bwana omubushwere bwambata n'orugoku ondiijo narugoku nyenda kureeta eby'omuka eyi nazirwemu ya rwankore nanda kureeta ey'omuka eyi yazirwemu mbwenu tukikahagataaho hati oshanga henda kubaho oburemezi so oshanga ngu ni byingi ebiriyo nibiteereka aha mutwe
amakani minja abantu binja bariyo bagitwe rigenda buru weekend no shangara abantu nka 20 ngo mu district konka nkarengo rwihanga n'abantu binji bunonga waza kureba research konka makako kugumaho gemerire tureba garumaki kandi cyangwa tukugitwa bakagagumaho kureka ntwena ngo habe hamaka konka tukugira ngo amakagonga amaka agarukutina rahanga amaka agine mu Yesu. Indeed. Bishobwe nabahana na solution zahabwa challenges zeze ningambazo bashomesa muzireba konka mugaruko mukamba nimwe mwayefa. How do they respond to these challenges? Agari y'amazima tari umuntu urukubasa kwija kwa solution y'ubushire bwawe ninga kugira ati cyarte kurugeri izuba ogende otekoti oyombeko konka kubashomesa nakugira ngo bunane intandika ngo nubagiro gwire babaha hatimwe bimwashoma mubirebamo mucheza kuberanziyamu mureba ekitakutukorera niki ekitwetenga gukora tukikorera nubabahereza obwiro bwo kubitekatekaho babahereza imwe mwenka kugira ngo mwegambire solution ninge cyakubasa kutamburika yawe. Okay, hatinanisha bango garuko tugambira umwanya ebiro nana akasenta ko umuntu akakushashura nane cyakuba nashashurura nane bigambo byawe byamuhera kubata imyongwe ni yambaho kare. Weekend to remember neje kuberho ebiri 11 okusi 13 kwakana umwaka ogo. Yes. Mbweni hihi ecyakandi ntija kuba turishaka omutuza hotel ekirukwetenga ne kapo okushashura emitwaro mukaga nibyo byonke birukwetenga. Okay, tugaruke tunge contacts kurga owa bigambo byo byamuheru nimba nakwirukanza yahendera deno tugaruke na no contacts. Ebigambo byenje byamuheru nyenda kubanza kusima Life Ministry Uganda ahabo kombeka maka nyenda kusima TV West abo kutereza umwanya okubasa kwija kugamba habigambe ebi nyenda kusima umushija wanje abo kunkwasa kombekeka kandi ekindi nyenda kweta abantu bakwa mukiriyo kwe couples nashi umushija n'umukazi okugira ngo mwije mutwegite hebiri 11 okusi 13 tokamanya nyowe niwe tukabasa kumbika makagitu kandi tujyana namakagutahwera. Thank you very much. Umwami Obedi contacts again okutwa kubasa kubatunga na nokutwa kubasa kutaho munshongeji na nobugambo nkakamuberwa hamuheru akwata imiya ngwatakare ubare mnonga mbwe nebigambo bya muheru no kubamanyisa ngo eka nekorwa rukundo mbwe ni wanonda kwongera amani amapenzi omuri omuka yawe na no kwatagana n'umushija wawe ija omu weekend to remember ebiri 11 kusibiri 13 aha tuza hotel wanonda kumanya ninga kwihandikisa obuzire okuwatubona terera muurindi asimwe ahari 0 mukagi 10 bishatu kinana mushanju ningo terere ubedo mpwerirwe ahari 0 nkaga ni 2 kinana na mwenda 00. Okay. Mwebare mnonga mwatubere cyo kureberaho kirungi ahabo kuba myaka 20 mbushwere no mukitambara mwena umwami wanje umucyara wanje we are happy about that. Mwene begiteho obase kuhendera niwe obiro umutano umukombeka maka katuhendera twakire muzeyi bisinsino nabase kuzana party gumaha program yasisimuka nabandi cyo butun charity umuhereza.